ready bos. Eksekusi belalang bos. Anak sunduk loh. Iya, anak orang. Kak. Agus. Kresek. Kayak kresek loro kok. Apa kan? Bisa njaluk ae. Iya, Bang. Banyak Bisnisan ini ki. ora modal loh. Bisnisan tau iki. Mantap nih. Temok ben enteni lagi. Di sini aja ya, nggak usah pulang ya. Yang sunduk Dengar Pak D ya. Ini rasa Mangkuk yo. Kagung Bunarjo, Karangasem, Karang Tengah pasien buat. Bareng bing. Kasih makan, belalang kasih makan. Ini sapa lah Kak? Tidak blonjol. Hah? Enteni wong senak enteni lagi. Nah iya. Kene ora ada Kak? Ora ada gak ono, ora roh bakule kabeh sotak iki. Jugeti. Kumpul eksekusi belalang bos.